بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hare ko ono yo musidɓe julɓe tedduɓe ɓawde ƴettiɗum allahu subhanahu wa ta'ala waɗiɗo ko yettiri e handude e yettede joni ɗen nulaɗo men o muhammad sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe nguure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala itirɗo ɓawo maɓɓe ɗe gentina sunna maɓɓe on ha ñalade dargal ɓawɗum mi hiri on hirangol islam hara eɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala nde artikata en gandal nafowal iɗen toroma kanko allah subhanahu wa ta'ala nde arte kata en laɓɓinalngol mo ka kuuɗe e ka konngudi haray en seedali hiɗen e nde toɓɓere nde wonɗen e mum e nde deftere wiyetende al adkar wal adab wonnoɗen e toɓɓere wolana nde en fi ko yowodiri e ɓural laɓɓugol gandal haray hande kadi aren ɗo e hadisa tammo on emo karamokojo on janti e nde toɓɓere ɗo woni ɓural laɓɓugol gandal o wi qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ida mata alinsanu inqata'a anhu amaluhu illa min salatha illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. haray oɗo hadis ko fillimo ko abu hurayra radiallahu anhu o sahabaje tedduɗo ɗo mo tawata ko hitande jiɗɗa ɓere e ferugol nulaɗo ngol sallllahu alayhi wa sallam woni ko o jebbidi e naati e nder kaɗo e diine l'islam. kanko kadi abu hurayra radiallahu anhu kanko ɓuri fillade e sahaba ɓen hadisaji nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam. haray oɗo sahabajo o filli mo ƴetti e nulaɗo wondema o nani nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maka ida mata al insan si tawi neɗɗanke on maayi ɓayle o maayi moɓe no happana gurdam munɗan ñandego mayde aranaymo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ida mata al insanu si tawi neɗɗanke on maayi inqata'a taƴay anhu e makko amaluhu golle makko ɗen hakkunde makko e aduna haray hakkunde makko e aduna on taƴi o wawata heɓitude moƴƴere o wawata gollitude andi aduna on ɗo ko remirde mo ɓe ko rewirde mo ɓe ko lakara woni galle heddotoɗe ɗen mo ɓenen koko remi ɗo kon ko ɗum o soñoyta lakara siko ko moƴƴi hetta ko moƴƴi siko ko boni kadi o kadi hetta kadi ɗum ɗo ɗum waɗi haray neɗɗo o mo hani suɓude ko honnum o soñata ɗo ko honnum o remata ɗo o anda koko remi ɗo o heɓoyta o hettoyta ñalande dargal. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe ittintini e taƴugol neɗɗanke o hakkude makko e aduna on sina piiji tati bimana ɗiɗo piiji tati haji tawi neɗɗanke on maayi moƴƴere nden ɗen golle ɗe o gollino feyde o wuruno fahin yahay tawoyamo moƴƴere nde yahay tawoyamo ko waali to haray neɗɗo on mo hani wakkilade o golla ɗiɗo golleji sabuno ko ɗi golleji mawni ɗi tawata neɗɗo on o waali to o maaya hara himo wayi wa wuruɗo ɓay moƴƴere nden yaade tawoyamo to hinore kanko on o maayi. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki illa min sadaqatin sina e sadaqa jariyatin ilowo oɗo sadaqa koko tawata wano jasugol boyli waɗira ɗum saabu allah moɓe e yimɓe ɓen ara nafitara ɗum ɗon woni sadaqa yeñowo mo tawata ilay moƴƴere nden moƴƴere mum nden duumoto walla o tigi tuta lekki ka tawata ki rimay yimɓe ɓen ara nafitoraki walla ɓe ara ɓe ɗuwo ɗoydi
lekki kin no fof ko ara o tigi kaka gonɗam makko o waɗino ɗum ɗon o waɗiri ɗum ɗon kadi saabu ɗaɓɓugol baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala ko wonno waɗiri ɗum ɗon ko fi Allah fi jiyaɓe Allah ɓen yoɓe nafitor ɗum ɗon kadi no jiya e sadaka yeñowo madama lekki kin hikki ɗon yimɓe ɓen no nafitordeki moƴƴere nde yahay tawyamo walla o tigi maha juulirde darna juulirde ka Allah rewete kala juuluɗo ɗon kadi moƴƴere nden kan kadi o heɓa e mum moƴƴere e ko nanditata e ɗiɗe piiji ɗi tawata moƴƴere mum nden koko juuti dumno mum on no juuti walla koko heddoto hunde ɗimmere nden woni aw ilmin yuntafau bihi walla gandal ngal o accuno ɓaawo makko haray yimɓe ɓen no nafitorde ngal ɗum gandal haray noon ɗum ɗo ko hunde yaajunde hunde mawnude oɗo hadisa kadi o tindini e wondema hiɗen hani ɗaɓɓude gandal hiɗen hani e natude e ngal ɗo ɓural e nde ɗo moƴƴere ngal gandal ngal o accuno ɓaawo makko gandal sharia yankowal ngal gandal yowodirgal e qala allahu wi e nulaɗo Allah ummaki sallllahu alayhi wa sallam ko ngal gandal ɗo faanda gandal sharia yankowal ngal qala allahu wi ono gandal yowodirgal e deftere allahu nden subhanahu wa ta'ala e sunna nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hare ko ngal gandal ɗo accunoɗa ɓaawo ma a janni yimɓe ɓen ɗon ɓe gollitiri kon ko ɓe jangi ɗon a heɓa e mum moƴƴere walla kamɓe kadi ɓe janni a heɓa e mum moƴƴere ko ɗum waɗi ha layta aduna on ɗo kala julɗo waɗɗo moƴƴere nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mari e mum geɓal hay ko kamɓe woni ko tindini en nden ɗon moƴƴere sahaba ɓen kadi no mari e mum moƴƴere o waɗi kamɓe hewtini en kamɓe humpiti en ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama wonno e waɗude kon haɗa kamɓe kadi ɓe mari e mum moƴƴere sa janni ɓiɗɗo ma qur'an haɗa yiɗa mari e mum moƴƴere konko janniɗamo ɗon a heɓa e mum moƴƴere kan kadi so janni woɓɓe goo a heɓa e mum moƴƴere ko noon ha ñande Allah ittoye ɗo aduna o ɗum waɗi haray ngal ɗo ɗaɓɓugol gandal ko hunde mawnude landaki yo o tigi wonu gando mawnuɗo so wawa innude o jannayo o mo ɓe ko Allah weɓinani ɗum e gandal wo yo eto o janna ɗum ɗon o laɓɓina anniye ɗen o waɗira sabu Allah hunde tammere nden ko aw waladin salihin yad'u lahu walla o acca ɓaawo makko ɓiɗɗo moƴƴuɗo mo tawata o torantomo Allah subhanahu wa ta'ala on ɓiɗɗo moƴƴuɗo mo ɓiɗɗo ma non no jiya e ko faggitiɗa no nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama makiri noon ɓiɗɗo no jiya e faggitagol neɗɗanke on isan kala ko o waɗi e moƴƴere kadi an kadi a heɓa e mum ɓay ko an faggitimo ka woni sababe ha o ari ko aduna ɗo haray oɗo ɓiɗɗo ma kadi so yehi ha o tigi o maayi ko ɓiɗɗo ma on toranima Allah wo subhanahu wa ta'ala wo yahay taw yama moƴƴere nde yahay tawama ko ɗum waɗi haray no jiya e ko ɓuuri hawnade nde Allah artikata jiyaɗo on ɓiɓɓe o daranoɓe fi aduna maɓɓe on acca ɗon fi lakara on are ɗum ɗo no jiya e ko ɓuuri hawnade kamɓe yoɓe ñaamu ɓe yara ɓe ɓorno labaɗe ɓe yaha kaɓe faala ɓe waɗa ko ɓe faala kono hara andinali ɓe ko hombo woni Allah subhanahu wa ta'ala a andinali ɓe ko hombo woni nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam a andinali ɓe ko honɗum waɗɗiɓe e sengo mawɓe maɓɓe ɓen haray a yeebiɗo moƴƴere mawnude nde tawata ya wawnode heɓude ɓiɗɗo ma woni moƴƴuɗo wo no nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiri ɗo woni salihin ɓiɗɗo moƴƴuɗo o woni moƴƴuɗo wo noon sa andinimo ko hombo woni Allah subhanahu wa ta'ala a andinimo ko hombo woni nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam a andinimo kaɗo dina l'islam etoɗa o wuura e makka wondiron noon ha si tawi kono ardira noon yahira ñande mayuɗa wo a anda ko honɗum Allah yamirimo e sengo ma
o waɗa ɗum ɗon moƴƴere nde yahata o yama. hara yiɗigol ɓiɗɗo mum wona jonnugol mo o ñaama o yara tun, walla soɗangol mo conci waɗanoma ko o faala. yiɗigol ɓiɗɗo mum tigi tigi ko etagol ne'amo needi l'islam, andinamo kaɗo dina l'islam, o wakkilo kadi o fortamo ɓe wuurida e nder kaɗo dina l'islam. idan ɗiɗo piiji tati woni ɗi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tawata kamɓe ɓe wolirta beleɗe maɓɓe, ko ɓe woli wo ko Allah inniɓe ɓe wowlu. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wolirta beleɗe maɓɓe nde ɓe faala woni ɗo ɓe wowla. kamɓe ɓe woli wo si tawi allahu inniɓe ɓe wowli. ko ɗum waɗi oɗo sunna kadi ko wahyu mo tawata ko Allah subhanahu wa taala cippinimo, no ariri noon ka e konguɗi karamokoɓen, wondema oɗo sunna kadi ko wahyu mo tawata Allah subhanahu wa taala no cippinimo, no Allah cippinirayno oɗo alqur'ana noon. Allah subhanahu wa taala o wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. isan oɗo sunna kadi goɗɗo neɗɗo o wawata famude kaɗo dina hara o famade oɗo sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi haray koye ɗiɗe piiji tati nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpiti en wonnoma ɗiɗo ko heddetoɗi ɓawo neɗɗo on mayude moƴƴere nden yaha taw yamo mo ɓeeno yo wakkilo o waɗa ɗiɗo piiji tatino fodde kala no allahu weɓiniranimo, yo o wakkilo o waɗa ɗiɗo. haray oɗo hadisa ko ɗum ɗo woni ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni e humpitide wondema neɗɗanke on so maayi haray hakkude makko e aduna on taƴi sina piiji tati sadaka yeñowo mo accino ɓawo makko mo waɗirno tawi ko e immorde e wonki makko o waɗiri, wona goɗɗo innumo yo waɗu, wona goɗɗo innutamo yo waɗi o waɗira fiiɗum ɗon, kanko itti e wonki makko o waɗi, o andi moƴƴere wonde mum nden o waɗira ɗum ɗon kadi sabu Allah subhanahu wa ta'ala. sadaka yeñowo tutugol lekki darnugol juulirde walla ko nanditata e ɗiɗo piiji ko hunde yaajude, ko taw tun hara o tigi ko waɗiri ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala. walla gandal moƴƴungal, gandal sharia yankowal ngal o accuno ɓawo makko, ngal o jannuno ɓawo makko, ko tigi janni ɓiɓɓe mum, ko tigi janni jiyaɓe Allah ɓen, o faminiɓe kaɗo dina l'islam, kala ko ɓe gollitiri e mum o heɓa e mum moƴƴere. walla o tigi acca ɓiɗɗo moƴƴuɗo ɓawo makko mo tawata on ɓiɗɗo makko ɗon o tarantomo Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko ɗum ɗo woni ko yondiri e oɗo hadis mo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpiti en ɗo. haray en nafitera e hadisa o wondema hadisa on tindini en ɓural resugol fi ɗaɓɓugol ɓiɗɗo moƴƴuɗo. ɓaya wawi heɓude ɓiɗɗo mo islam on jaɓi wo si a resi. hadisa on kadi tindini en no tindina kadi wondema mawnugol sadaka yeñowo, mawnugol baraji sadaka yeñowo. no toon kadi hadisa on tindina en kadi wondema ɓural ɗaɓɓugol gandal. ɓayi ɗum ɗo mo ɓe no hani etade o wakkilo e heɓa ngal ɗo gandal o sakita yeru o ko allahu weɓinanimo, o waɗira kadi sabu Allah subhanahu wa ta'ala. hadisa on kadi tindina en o tigi yo tinno o waɗa moƴƴere tinnogol e waɗugol moƴƴereji ɗin, o ɗoftagol Allah ngol subhanahu wa ta'ala. ɓay o anda ko honde tuma mayde arantamo, o tigi anda ko honde tuma mayde arantamo. haray kadi hadisa on tindina en kadi wondema no hani ka ne en ɓiɓɓe men ɓen needi moƴƴidi hisudi needi laɓadi. ɗum ɗon le woni woten andiniɓe ko hombo woni Allah subhanahu wa ta'ala, ko hombo woni nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. haray ko ɗum ɗo woni e raɓɓinɗinagol ko yowdiri e oɗo hadis. hada wallahu alam wa sallllahu ala nabiyina muhammadin wa sallam. ja'alani llahu wa iyyakum mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. walhamdulillahi rabbil alamin.